Kajing thurmur ba kajing bambyang trekam jangka Central Bank of India kabadan po nongston kelenang ye pau ka banang bi kisngi. Mentapat sakit khat ba kinang yalam jangka Nangrai Self Help Group opar ni nongston kira ujor ya kajing bambyang trekam jangka ni ka bank. Ye kan ilalap akajing kajing lek ujor dikit khat jangka ni ka Self Help Group opar kajing yalam jang kong Iba Karsentiu, member of bookkeeper kumjur dikit khat jangka HNNYM. Rengkat kajadon langro ikong Mary Karsentiu hab ke gai ujor sha deputy commissioner jangka was Kasir district ubak garat alasan daits namar kajing bang trai thumur jangka tega bang ha bakila kenno bawat adu mentaru ya ka passbook jangka serba group 4 yo satya tambah ka jangka por kim sha masai pisah na ka tega bang kung kajing lap janga kajing dealing bat ka central bank te kajing sung bat sung kia ka longtang ko ba ngilap pli account adu macam snam Henry haduk mentang yang pergi ke passbook nila dok submit lot ki dokumen ki tu kajing don kam Henry ke passbook haduk kini kisir ngimpat yo dang ipe ke register jong ka bangru kam don re namar tip nak ka daw ngam tip ya kata tengi ai ong ya ki ban pendam no Henry ki ongan ra shon ra pasport man ka por ngorat ka pasport Henry haduk mentaru kim padap ya kata habaya dai bat ka wairu na benta jong ka loan jong kini kisah group ka sisi loan te ki ong yangi ba ngila ban deposit ngila ban withdraw ke pisah mo hapo license namar kadang debit jong ka self group te hadin kata em ngidala le se pisah nang tu ki ong hana ba zero balance ngiyo shu te nakadaw ke emo kata na zero balance re ka pisah bang deposit kadang bun ki ong hana ba hab renew andala renew ki ong sungo bah renew hapo jong mentatayew se ini inong tre jong ka bang idon hi way bahaban lech nong tengong subung anda pendap ikot kislah tu kadap se ban pendap ka renew ko hoj laban pendap saban lech nong kan pendap shoy te ikot ka kot renew tang ban renew tang ada lech submit ka renew ko hab upgrade ka lun kum na ban upgrade ka lun habang ye ka pisang im padon kam ko bahab upgrade ka lun ngam padon kam pisah ki ong amlele ma upgrade ndre ka pisah sa shu i ha ka account nai seng ong Unta da kam don sut te hoj ngila balai kumta rila da ka don sut kan jayu mo yangi te ngala juga te ka pisar man la kata yo ngam yo te nga kali ka renew ro hadu menta sini mener ngadang le tamba kimpa de e ka renew hadu kini kisini ba menta te nga kali shai kita kikot hidon ko bang te ngam bali pa submit hatu sini ban le e ka renew yo hana o ba kala le snong pat submit ke kikot kampat de ka renew tangkat tahi kumbakan no e ka deposit fee tab deposit ngila bun ngila dap hi ya ka arla karu Henry haba deposit mala ubenai la ban sei mala ubenai mo ka jing don kam jing self group Henry adu mentang ngila dap ban deposit ngila sei biang tang ba kadang pun hi ka bisa bang ngihap bangidon tu ngikwa ban sei namar ban telun kum ka SSG mo na banta karam ya adu mentang nyimpat yo ban sei mentar nang lek ngam yo ban sei ka bisa ngalap jong ate kalong kumni apa katu si ba bang ya lek mo men chisi lagi pawan yang ngamenin lagi ong ban men sepata yang sai kita kikot jing thot na te po ka bang andang ale yang tepan an bang laken men pan ka statement am dengan dal yang tu pad am po bang ale first ki ai ta ka bang statement nga itu ithau ngawan check ba ka passbook dan ji hab khliat ru hadin kata ngale biang sa sisen dal sa sisen pan pair tengok akli ki ong pen batai mobile ki pair ka juk asni artili ki bang statement mo ngayo ka juk account dia ki batai radin kum tu pat kajing dokok ang te kim batai kim pensyare ni te haban fun uba tre bari men shwa ula poisa asam ki haban fun u pa batai u panate ti ki ong yang ngaban dan kami iPhone sate ngong habangan fun kumno sate ba ki batre nong ston kidon ti kumno ngan fun sate mo ngami yang ni am kadau ki di ban batai makiken tinggal akli ka tu ka pisa ba ki ot mo ti ong haban renew ya taki bang ti account number haba ka jing ki yang kimi thu bang ken renew henry ka shu order direct ka pisa tidak kli menen par ki ong haban renew ta kanu ka rukom ba kin order kim pha jing tip yang imo kum ki customer te bangi haban renew ra ki pha jing tip tingila ban le no hapo ka shita yung ilang pendap henry ki par kimi thu ki shu order te dal kren par ki pen batai ki bana shawai ki bang ki di central bank hi na shawai tamba kadan kami banyo jing tip hilang te po bang nang te am pengen lek keleng te ban lek phone keleng nim itu irash pen phone ki bana shto hi namakidon don ki kasi arngot ki beram dikiru ki ong ban sa pen phone shawai ban ekran bar ki ya paita tingiru bi jenjara me kata tengi isne hi par kasi bagi akul marksi bangi baro men kasi baro kasi lek nyom be ti kong isne hi tamba i biarap hi pen phone ti ki pen batai na shite
Kita kita batai stay biang gi. Nama kum kini kibari menta kini batamai bawan menta support ya. Dakili syai so jubab ek yele ban pet bet ban mi bet na kamera ya. Ni jenjar ken kajing syam kejungi am kajing kuak kejungi am ni kuak ban man ram ki wepi ki bateri ki ban harap yang mau kum ki ba nong sesung nong stonya bangi don account te kum nu bangen rangi kili jing rangi bet ki ken batai ya kata kapisa bari ban ot kila ban ot ya kata kabari ban sim kila ban sim ndai ki ban ya kum kirul ken mo apa ada ka jing tep ken ngi ru kum ki ba Te mentaka sengi nak kalian jungi kumaseng ila wan bani kenduk sisnon ya sar disi badan berom jongka listrik ka jungi te nak kalian jung uru ula ongkum ta yangi kumaseng terkat kini kilong kumi kiba tray haki SSG haki group operator hakaba kila komplain ya kani kabang te nak kalian jung disi ula pensai yangi ba unsakot hakalai tarik jung benai baspau mentau snam ba yakine ki nong tray jong kani kabang makin ai ka jubut sai ka babiang ha ka bedai bat ka jing komplain jong ki pajba ya kani kabang te kumta na kaliang jong ki kaseng ru ngibu ka jing kerpat ki pajba jong kadong ka thanhi berkuai jong ka west kasil district ba kino ki ba pli akau lana ki ba lek don kam ha ka central bank te ya mentah super ngi kerpat ba pin subha ban ya syak sistem tat hadu ba na kaliang jong DC bat ka bangkit sai ka jing persai jong